iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. inshuti banywanyi mwabonye bucya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo ijwi ry'Amerika, ikaze kuri radiyo yanyu. Duhere mu Burundi. Komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora CENI ejo yatangije ku mugaragaro inyigisho zo gukunda igihugu n'izijyanye n'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2025 na 2027. Desire Atungimana yabikurikiranye. Ivyo bikorwa vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma, vyitabiriwe n'abategetsi b'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu, abashinga amateka, umuhuza w'abarundi, abashikiranganji, babura amatari na bamusanteri b'igihugu cose, abarongoye imigambwe yemewe mu Burundi, abagize inzego z'umutekano, abaseruka ibihugu vyabo n'ugwaruka. Abanyagihugu ku giti cabo ntibatumiwe. Prosper Ntagwami arongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora CENI yamenyesheje ko bari ku kivi kandi ko ibikorwa bigenda neza. Yemere umukuru w'igihugu yamushinze ayo mabanga kome nabo basangiye akazi biteguye gukorera hamwe kandi bafatanye mu nda mu ntumbero yo gutegura amatora atagira kanenge. Twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye. N'ubu turasubiye kuvyemerera abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mu iganwa k'umugwi CENI uzotunganiriza bose atakuraba mpunzi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye abagize CENI aho bagejeje igikorwa. Perezida Ndayishimiye yaciye ahamagarira abarundi kuzitabira amatora mu mwaka wa 2025 umutima uri hamwe. Inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cane cane mu bijanye no kwiyamamaza. Abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cane cane mu bijanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyesha makuru. Umwenegihugu wese yifuza kuzohiganwa kandi abirekuriwe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mwidegenzo. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu yari yitabiriye ivyo biganiro, arashima ico gikorwa ca CENI, amenyesha ariko ko atacizere ko hagiye kuba amatora meza. Ivyo kandi bibaye mu gihe harahemejwe itegeko rigenga amatora. Abatari bake mu banyepolitike twavuze yuko ari itegeko rikumira. Iyo rero umuntu amaze kuba ari imbere y'ibintu nk'ivyo biza bisubiza inyuma demokarasi, nawe araheza akitunganya akaraba ingene yozibira ivyo bintu vyose bigomba guhagarika demokarasi iba mu mwidegenzo. Kuri bamwe mu gwaruka bahungiye mu Rwanda aho umukuru w'igihugu abizeza amatora meza, nabo nta cizere namba bafise. Ubu numwe muri urwo gwaruka yahunze mu mwaka wa 2015 afise imyaka 28. Gihwera mande biheze hari citwa amatora, ariko byo kuri nta matora yo ya demokarasi aheruka kuba mu Burundi, aheruka kuba mu 2005. Amatora yaraheze, barazi ngene bayiteguye, ibiharuro barazi ngene bazovyandika. Rero bareka kubesha abanyagihugu, ahubwo abanyagihugu bareka no kubaruhisha bagaraje gutora. Ku bwanje bo proclama ati turabandanije uko turazi bizovamwe n'ibijya nyene bimaze imyaka bivamwe. Ntabwo hamera umuvugizi wa leta ivyo baravuga turabizi. Ni yo uvuga iki gishasha yo havari aba umuntu aje hagati y'impande zibiri gute. Mu gihe muri kahise ku Burundi iyo himirije amatora haduka ibihuha vyinshi n'inyigisho zicanishamwe abarundi, Perezida Ndayishimiye aragabisha abo bose bafise imigambi nk'iyo mibi. Iyo hageze amatora ari amajambo abantu batangura kuzana, bagatangura kwitana amazina y'ibikoko, bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko. Hariho abazana amajambo abantu bavuga bati wagereranwa n'iki. Ivyo nibatezwe bato. Abama bariko barazana ibihuha ngo barukoti bagashinge ngo gukura amenyo. Ivyo vyose ababigira ndamaye ndabagabisha. Ayo matora y'umwaka 2025 na y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abahanuzi b'amakomine be n'abarongoye imitumba. Inyuma y'ayo matora y'umwaka 2025 hazoca hakurikira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Huye ruri mu majyepfo y'u Rwanda
ejo rwakatiye madamu Beatrice Munyenyezi igihano cy'igifungo cya burundu muri gereza. Rwamuhamije ibyaha 4 birimo ibya jenoside. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru. Umucamanza yavuze ko madamu Beatrice Munyenyezi ubwe yagize uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye bamwe mu bantu bo mu bwoko bw'abatutsi mu mujyi wa Butare mu gihe cya jenoside. Uretse icyaha cyo gutegura jenoside, ibindi byose urukiko rwisumbuye rwa Huye rwanzuye ko bihama madamu Munyenyezi. Urukiko ruvuga ko ibyo yireguza nta shingiro bifite. Ku isonga urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwica ruvuga ko yatanze imbunda nto yo mu bwoko bwa masotera yishe umubikira. Abatangabuhamya bagaragaje ko uwo mubikira yatawe mu modoka ya nyirabukwe wa Munyenyezi ariwe Paul na Nyiramasuhuko. Abasirikare bamaze kumusambanya ku mabwiriza yatanzwe na Munyenyezi nyuma baza kumwica. Urukiko kandi rwahamije Munyenyezi icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside. Umucamanza yanahamije uyu mugore ibyaha byo gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mu 1994 n'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside. Urukiko rwavuze ko Munyenyezi yatanze amabwiriza yo kwica abandi batutsi kuri za bariyeri mu mujyi wa Butare, cyane cyane ahari kuri hoteli Ihuriro yo kwa nyirabukwe Paul na Nyiramasuhuko. Urukiko rwavuze ko ibyaha Munyenyezi yakoze bigize impurirane mbonezamugambi, ruhita rumukatira igihano gisumba ibindi kuremera cyo gufungwa burundu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko umwe mu bacamanza batatu atemeranije na bagenzi be babiri ku cyemezo urukiko rwafashe cyo kumufunga burundu. Yavuze ko ibisobanuro birambuye bishimangira impamvu uwo mucamanza atemeranije na bagenzi be impande ziburana zizabisanga mu myanzuro y'urubanza. Munyenyezi yakunze kwiregura avuga ko mu gihe cya jenoside yari atwite impanga ebyiri ndetse yari anafite umwana muto w'uruhinja ku buryo bitashobokaga ko yari bujye mu bikorwa bya jenoside. Urukiko rwavuze ko kuba yari atwite no kuba yari afite umwana muto bitamubuzaga gutanga amabwiriza yo kwica abantu, kandi ko nta gihamya cya muganga kigaragaza ko yari arwaye cyangwa se adafite imbaraga avuga. Abamushinje bemeza ko bamuzi yiga muri kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Butare, wakabihakana akavuga ko jenoside yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye ryigenga rya Sefoteke ryo mu mujyi wa Butare kwitaba. Umucamanza kanzura ko ikirebwa atari amashuri Munyenyezi yize, avuga ko urukiko rwarebye ibikorwa bigize ibyaha yakoze. Impande zombi ziburana zari mu cyumba cy'urukiko. Abanyamategeko bunganira uregwa Brice Bikotwa na Felicien Gashema batangaje ko bazajurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 54 y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki. Ni umukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi ariwe Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya jenoside. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka washize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko abimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba ari umukazana wa Nyiramasuhuko. Uruhande rwatsinzwe muri uru rubanza ruracyafite iminsi 30 yo kujurira icyemezo cy'urukiko. Bagirusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika, tugeze ku mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara tuyihere mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Umubyeyi wari utuye hafi y'ikibuga mbere nyine amasasa ariko yari menshi, umuntu agenda arenga intumbi ngeze imbere nsanga nasigaranye igishora nari muhetsemo nacyo ndakishugunye. Komera nyihanganira.
muhawe n'Imana Speciose muzumva mu nkuru ndende y'ikiganiro Agasaro Kaburaga, ikiganiro nzaharira ababyeyi babuze abana babo kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu 1994. Ikiganiro muzumva isa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura bwafashe icyemezo cyo kwimura abatuye ahantu hateye amakenga mu Gatumba mu gihe kitarenze ibyumweru 2 n'inyuma yaho abantu batatu bahitanywe n'imyuzure y'inzuzi yaturutse ku mvura idasanzwe. Agace ka Gatumba kari mu twibasiwe cyane kurusha ahandi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Samandari Yohani uvuka mu Gatumba. Mu Gatumba mu muyange wa mbere, mu muyange ya mbere niyo muhira. Mwatubwira muri make uko ubu mwifashe nyuma y'imyuzure n'imvura yaguye ejo bundi kuwa kabiri? Kuvuga amazu nka yose menshi ari mu mazi, amashuri ari mu mazi, abanyagihugu ntibagira aho bashobora gusiganiriza. Muri make Gatumba, mu zone Rukaramu, mu Kinyinya hose ni mu mazi. None mwebwe umuryango wanyu ubu umeze ute? Nsanzwe mba i Bujumbura ubu, ariko muhira ni mu Gatumba. Abavyeyi niyo bari, abo tuvukana bose barimutse. Bimukiye hehe? Mwihangane rwose. Abo muvukana n'ababyeyi bimukiye hehu? Bari Bujumbura. Mu Gatumba si ubwa mbere amazi n'imyuzure biharengera. Abantu batuye ubu ngubu biteze iki? Ubwa mbere, ariko ubu twatumaze n'imyaka 4 amazi atera, ariko uyu mwaka ubu aha tuvugana amazi yarashoboye gushika ahantu atari bwashike muri imyaka 4 irangiye. Bivuga yuko yarabaye menshi cyane. Rero mu Gatumba gusa nababwiye ko muri aka karere mu Bujumbura, mu Rukaramu hose n'amazi, ariko cyane cyane ko tuba muri mu Gatumba. Ni ikibazo gikomeye birumvikana ku bahatuye. Ubutegetsi buravuga ko bwifuza kwimura abantu batuye mu duce duteye amakenga. Urumva kwimuka ari wo muti? Kuko muravye ingaruka mbi yiduga y'imyendagurika ry'ibihe, niyo munsi na Gatumba yonyene ubu igisagara cyose, za Rumonge, za Gatumba, Kajaga, Rukaramu, Kirenga, Nyabugete no kwito nari mumva ari Gatumba yonyene bokwimura. Umuti nyamukuru ni uwo gukingira abantu bose bari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Niyo muturama haba mu kubaka amadigi ku bijyanye n'uruzi Rusizi, haba gukingira kubaka inkombe ku kiyaga cya Tanganyika kugira ngo amazi ntashobore gushika aho abantu batuye. Ndabyumva ko ari agace ka Gatumba nakagezeho ndakazi uko gateye. Mwe musanga ingamba leta yafata zo gukingira abahatuye hakoreshwa inkuta nk'uko mubivuze byashobora gukumira amazi? Sinibaza yuko kwimura abantu ari byo byozana umuti wo gukingira amazi mu Gatumba. Oya, naho mukura y'abantu n'abantu bogenda bakimuka, urumva yuko hadakingiwe amazi azoguma ahatera. Kanatsinda umuti urama nk'uko nahemeje kubabwira, ni uko buraba ufatwa gukorwa ivyigwa kugira ngo bashobore gukingira Gatumba mbere n'aho handi hose hashoboye guterwa n'amazi. Leta igafata ingingo zo kwakingira bimwe bivuye inyuma, kuko umunyagihugu burya kumwimura ukamujyana ahandi atabamenyereye, urumva ko bifite ingaruka mbi cyane kuri we, ku buzima bwiwe no ku muryango wiwe mbere no ku gihugu. Kuko iyo turiko turarondera imiti, tukurondera umuti w'iminsi 2 cyangwa w'ukwezi, ariko no kurondera koko umuti urama. Umuti urama nawe turi murabe abanyagihugu, umuti urama no kubakingira. Ndabashimiye cyane kandi mwihangane. Murakoze na mwebwe, kandi umwanya wari wose mudukeneye kugira ngo tubahe amakuru y'imvaho nta na kimwe cyo tubuza, kuko namwe ijwi ryanyu rirashika kure. Murakoze cyane.
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika. Indwara zo kudasinzira ziragenda zirushaho kuba ikibazo gikomeye mu rubyiruko hirya no hino ku isi, harimo no muri Afurika. Inzobere zivuga ko biturutse ku mpamvu zirimo iterambere ku ikoranabuhanga ndetse n'imyidagaduro, nk'uko bitangazwa n'ikigo Cleveland Clinic cyo muri Amerika. 10% by'abatuye isi bibasiwe no kubura ibitotsi. Muganga David Coleman ni umuvugizi w'ikigo cy'Amerika cyita ku buvuzi bw'indwara zerekeranye no gusinzira, aratubwira impamvu zitera indwara yo kubura ibitotsi. Well, there isn't one primary cause of insomnia. It can be caused by a lot of different things like hari impamvu imwe y'ibanze itera indwara yo kubura ibitotsi. Ishobora guterwa n'ibintu byinshi binyuranye nk'umuhangayiko, izindi ndwara zo kudasinzira neza, ibibazo by'ubuvuzi, gukoresha imiti runaka cyangwa kuyikoresha nabi, ndetse n'izindi mpamvu zifatiye ku buryo umuntu abamo. Ku bijyanye n'uko isuzumwa, dushobora gutandukanya hagati y'uburwayi bwo kubura ibitotsi bumara igihe gito ndetse n'ubwa burundu. Niba uku kubura ibitotsi bitarengeje amezi 3, umuntu akaba yamara nk'inshuro 3 mu cyumweru cyangwa izirenzeho gato, agorwa no gusinzira cyangwa akaguma ari maso kandi yari afite uburyo bwo kuryama ngo asinzire, aho tuvuga ko ari igihe gito kandi atari ngombwa kubyita uburwayi bwa burundu. Ariko kandi iyo bigeze kuri icyo gihe cy'amezi 3, ni ngombwa rwose kugerageza gufatirana hakiri kare, ukaza ukavugana n'umuntu tukareba niba twatahura ikirimo kubitera ndetse bikaba byavurwa. Nibwira ko icyo gushaka ari uko wavura indwara yo kubura ibitotsi. Ikiba kirimo gushakwa ni igitera iki kibazo cyo kubura ibitotsi no kumenya niba ari indwara yo kudasinzira. Mu by'ukuri nakifuje ko ibyo byasuzumwa mu kigo cyemewe kivura indwara zirebana no gusinzira kugira ngo harebwe ikindi kibazo kijyanye n'imisinzirire cyaba kiyitera cyangwa se ikibazo cyo gusinzira wigaragura. Urugero, hakarebwa niba birimo guterwa n'indwara yo kurashya amaguru, ariyo akenshi ikunze gutera uburwayi bwo kubura ibitotsi. Hari abantu amaguru yabo atajya aguma hamwe nijoro baryamye. Hari kandi ugusuzuma niba ari ikibazo cy'ubuke bw'ubutare bwa fer, no gusuzuma hakarebwa niba watangira kuvurwa. Ushobora guhabwa ibinini bigufasha gusinzira, cyane cyane iyo ari by'igihe gito, bikaba byagufasha mu ijoro, bikagufasha muri icyo cyumweru kimwe cyangwa ukwezi. Gusa uko igihe kigenda gishyira, hari ubwo bitakaza ubushobozi bwabyo, ugasa nk'aho bigusabye kongera ingano y'ibyo ufata cyangwa ukabaho buri gihe ari byo ukoresha. Ibyo rero bisobanuye ko bishobora kugufasha ku rwego runaka. Mu by'ukuri rimwe na rimwe mbikoresha by'igihe gito mu gusa nk'uhagarika ubu burwayi guhora bugaruka. Ariko kandi icyo nkunze kuvuga ni uko intego yo kuryama atari ugusinzira ngo uhereyo, ahubwo ni ukuryama ugakanguka ukamererwa neza. Kandi iyo miti ishobora gutuma usinzira ugaherayo. Ariko se niba ukangutse wumva ukimeze nka kwa kundi cyangwa se umeze nabi kurushaho, ibyo byaba byakumariye iki? Rero ibyo biba bisa nko guhisha ibimenyetso gusa. Mu by'ukuri ubuvuzi bufatiye ku mitekerereze n'imyitwarire nibwo bukwiriye ku ndwara yo kubura ibitotsi. Muganga David Coleman ni umuvugizi w'ikigo ny'Amerika cyita ku buvuzi bw'indwara zerekeranye no gusinzira, akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubwo buvuzi mu bitaro bikuru bya Bothwell. Ikiganiro muzakurikira kuri uyu wa gatandatu no ku cyumweru muri Bungabunga ubuzima kuri Flash TV no ku Ijwi ry'Amerika. Abagore mu majwi yabo ku Ijwi ry'Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro Iwanyu mu Ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi ry'Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guha ijambo umugore no kwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi ry'Amerika.
ikiganiro cy'abari n'abategarugori mu Rwanda. Umushinga w'itegeko uteganya ko abakobwa bashobora gushyingirwa ku myaka 18 uri mu nteko nshinga amategeko. Iryo tegeko kandi riteganya korohereza ababa bifuza gutandukana. Uwo mushinga w'itegeko wemejwe mu kwezi kwa gatatu, umushinga utavugwaho rumwe. Inkuru ya Sumutakaboyi. Biteganijwe ko uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa ugahinduka itegeko uzasimbura iryari risanzwe rikoreshwa kuva mu mwaka wa 2016. Zimwe mu ngingo zavuzweho ni izigaragaza uburyo umwana w'imyaka 18 ashobora kwemererwa gushyingirwa mu gihe abisabye, ndetse n'uburyo bwo korohereza abifuza gutandukana. Itegeko risanzwe rikoreshwa mu Rwanda rivuga ko imyaka yemewe yo gushyingirwa ari 21, ariko muri uyu mushinga w'itegeko hari irengayobora riteganya ko ufite 18 ashobora gusabwa gushyingirwa bitewe n'impamvu azajya ashyikiriza ushinzwe irangamimerere. Muri uyu mushinga w'itegeko hari ingingo ivuga ko ushaka gushyingirwa ataragize imyaka 18 ashobora kubyemerwa cyangwa se akabihakanirwa. Umwe mu bunganira abandi mu nkiko, Mukashema Marie Louise, akaba ari umukozi mu muryango utanga ubufasha mu by'amategeko, yemeza ko ahereye ku manza burana umunsi ku munsi asanga iri tegeko zizakemura byinshi. Impinduka zabayeho kandi natwe twishimiye, kubera ko hari imanza tugira cyane z'ubutane, tuzi ibibazo birimo. Bongeyemo naho izindi mpamvu, mundi zari impamvu 8 zo gusaba yuko ushobora gusaba ko utandukana n'uwo mwashakanye. Harimo guturwa igihe cy'amezi 12, guhohotera umuntu, ubusambanyi n'ibindi. Hiyongereyemo indi mpamvu yo gutanga ubutane nk'umuti w'ibibazo. Byagaragaraga ko izi manza z'ubutane zitwara igihe, kubera ko harimo imihango yo kunga ibaho inshuro 2, igatwara amezi 6. Amezi 6 ashobora no kubamo ibindi bibazo bitandukanye. Ubu rero iriya mihango 2 yabagaho yo kunga abashakanye mbere yuko binjira mu rubanza nyirizina yavuyeho. Muri uyu mushinga w'itegeko kandi hari ingingo zigaragaza ko mu gihe umucamanza asuzuma ubutane azajya aha agaciro imirimo idahemberwa. Imirimo idahemberwa ivugwa ni nk'imirimo yo mu rugo igaragaramo guteka, guhinga, kuragira amatungo n'indi mirimo iyo ari yo yose ikorerwa mu rugo ariko ntigire igihembo. Bamwe mu bagore bagaragaje ko iyi ngingo ibashimishije. Uyu mubyeyi ni umwe mu bakora ubucuruzi bwo gutembereza ibintu mu mujyi wa Kigali, bamwe bita abazunguzaye. Akagombye kumuhaho rwose kuko nawe aba yaraharuhiye. Ababyeyi baravunika cyane. Imirimo yonyine abakora mu rugo, imirimo ashakisha nawe imibereho, ntawe uba yicaye. Hari icyo uba winjiza, hari n'icyo uba winjiza muri iyo minsi mwarabanye. Ntabwo wagenderaho rwose. Muri uyu mushinga w'itegeko biteganijwe ko imirimo idahemberwa ikorwa n'umugabo cyangwa umugore izajya ibarirwa agaciro kari hagati ya 10 na 39%. Kubiyemeje kubana muri uyu mushinga w'itegeko hari ingingo isobanura ko bazajya bumvikana ku micungire y'umutungo wabo hatabayeho kubimenyesha ababatahiye ubukwe. Ubusanzwe bagiye gushinga urugo bajyaga babwira babaherekeje uburyo bahisemo gusezerana. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko iyi ngingo ari nziza ko izagabanya amakimbirane yaterwaga n'abitabiriye ubukwe mu gihe bumvise ko abageni basezeranye ivanguramutungo, bikaba byatera abagiye gushinga urugo gufata ibyemezo bitabaturutseho. Muri uyu mushinga w'itegeko hari ingingo ivuga ko umucamanza azahabwa ububasha bwo gusuzuma ibijyanye no kugabana umutungo no kuba yakwemeza kutagabanya umutungo mu buryo bungana mu gihe ubutane bubaye mbere y'imyaka 5. Kuri iyi ngingo, Madamu Uwimana Saverine uyobora umuryango uhuza abagore bo mu cyaro yemeza ko abashakanaga bagambira imitungo bagomba no kureba ubundi buryo bwabahana. Ingorane numvise zivugwamo abantu banenga ko Minisiteri y'Umuryango yabizanye umushinga wo gufasha abantu gutandukana vuba, ntabwo mbibonamo ikibazo. Iyo bavuga ngo hari abantu ngo baza bafite gahunda yo gushaka ibintu, ahubwo ahangaha dukwiye kwigisha ni gute umuntu ajya gushaka umuntu ushaka ibintu bye. Niba uzi ko ufite ibintu wabirinze ugashaka uwo mwumvikanye, kuko biriya by'abantu bajya gushaka abagabo kubera ko bafite imitungo kugira ngo nibamara gushyingirwa bagabane, cyangwa abasore bashaka abakobwa bafite imitungo kugira ngo bagabane, mbona kiriya gikwiye kujya mu bujura n'ubwambuzi bushukana. Uyu mushinga w'itegeko uzaba itegeko ari uko umaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko, nyuma ushyirweho umukono na Perezida wa Repubulika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: iyo umusozi
urwaye undi uraniha. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. muri kumwe na radiyo yanyu ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu, naho kuri interinete ni wa3.radio-yacu-voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Ibyo mwumvaga byashyizwe hamwe na Diane Ninahazwe, byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, njye mwumvaga kuri mikoro de Eugenia Mukankusi. Tubifurije amahoro n'amahirwe